vo bik no pangrem ruwa ta thi na mo phur tu in puang to ma mit chimveng vo bik no pang lalrim ruwa ta kumsom pakhat son of lalvul moi boral na mo phur tu chu a in puang to a central jail aizola dalu ngalani August ni somni paruk sang ni somni pathum ma mit chimveng vo bik no pang lalrim ruwa ta kumsom pakhat son of lalvul moi boral na mo phur tu chu a in puang to a central jail aizola dalu ngalani Mamita tanga zalen thudon danin lalrim ruwa ta ruang char chung changa hian mamit police te chuan thu zofia an nei nuala chung zinga mi pahnih te chu kolzuya ulukle zwala thu an zofia nu a mamit mi pa kum somni pakhat mi chuan atha ani thu apuanga August ni somni panga zertop zan khan central jail aizol panpui ani he thil thleng chungchanga hian mi puilama boruak so sang awm theya wangin police lampo in film khur takin ma an la a he thu zia lai thleng hi chuan poi khoi tu in puan na kim chang puan zar alani lo lalrim rata ruang hi August ni somni pathum chundar som pahni borvel khan mamit fil thlang tlak lam rama lianmoi high school veng char ani a arwang mo ani hian thuam no in bel anei lawa arwang hi chhol chin ani vo bik no panglalrim ruata son of lalvul moi mamit high school veng August ni som pasari sang ni somni pathum atanga achin shiat lawa bo August ni somni pathum sang ni somni pathuma thia mu thattu nia rin hlel pahni mamit police station a kol zinga pakhat chu nimin August ni somni panga sang ni somni pathum tlailam khan a in puang mi bolalrim rata ruang char ani atang hian mamit police te chuan poi khoi tu zon chwa tumin thei to pan chwa rin hlel thil thuwa mi som lai thu zofia tura kau anni heng mi som zinga pahni te chu rin hlel bik le nu chui konga anma ni pui thei tur nia ringin an kola heng mi pahni zinga pakhat chuan atha ani ti nimin tlailam khan a in puang ta ani he twal thana hian midang in hnam hnoi an omlo ti mamit police te chuan an soya twal thattu ne in puang hi ni zan August ni somni panga zan lala khan central jail dalu turin aizol panpui ngal ani aizola phur chawani chanzo na an chan na a pokso case atel lauti mamit police te chuan an soibok twal tha thu buai rin hlel zwal an kol pani zinga pakhat ero in nam noina anei lo nia shiat ani a discharge turin ko ta shrai ani ang he boyna thling chungchanga hian mamit PS case number 29 2023 date ni somni pathum thariat sang ni somni pathum 23 a zialu ani a ngor taka chui zui ngalani he twal thina thleng chungchanga hian mamit police te chuan thu bel chian do lower dar lo turin mi pui an nge na twal thattu nu chuina konga khotlang mi pui te ne na tho ho na thatak omawangin lum thu an soibok no pang tha chan rui wang hun enge muchen abo nuwa lalrim ruata kumsom pakhat son of lalvul moi mamit chimveng thia char thattu chu mingle atha channia asoi shat ani to All India Radio in antarlan danin lalrim ruata thattu hi mamit chimveng workshop ria puitu arlalrin chana mamit high school veng ani nimin ni somni panga thariat sang ni somni pathum tlai khan larin chana hi ain puanga central jail dalu ngalani larin chana hian ni som pasari thariat sang ni somni pathum zan khan larim rata hi arui thin rimin puan mangin arek luma atuk zandar som pakhat vela arwang mu na hmuna hian anut chia ani thudon danin larin chana hian thin rim na aneya arui nuwa lalrim rata laka atruan ta ani mi in lalrim ruata ruang an hria chwa theilo na ani be sein athom no a phel sak vekani tinreng August ni somni paruk sang ni somni pathum tunaya thil thleng tharlam deu bera bulhan chanila August ni somni pathum ni lai ni chommalama si hui bul kurung lui chunga rel kong leido lai chim tarup mai chuan min thong hle hloma na thok tu thita te an van dwai zwalin a uyoma an chung tela an khongai thlak bok kaini chuan leido lai chim chan kan sheve phalawa van dwai thila ngaila a hadam thlak deu berang he thil thlenga tanga thil kan shia thil du om lo tak mizo mwal phona thlen tu chu leido tu te har san to pakhat an soi kha ani leido na man ruwa thir abik taka phailama an siam tir chu vai na thok khap ngam lo tu te ne mozana motor mangme bin an phur thin ti ani kha
khatianga leido na tur manro poimo thir phurbo thin tu te kha vai thir chezong satlia ringut chu an nilawang ti arin thaya telvechin an lo omani po in amo lo leido tu ten khwal chhona an man nu pakhatin asoidan phei kha chuan tunma a khamrang bula leido lai chim phei kha chu thir chezongin akil na te an lak bawa wanga chimni khan asoi hiala heng thil hi vai thir chezong satlia ti chu ani vek arin omlo an soidan khan lengtia iron rod siam na hmuna an shal thina chuba ka chon silchar lama phur thlak te po a ombok an ti ani kha khatianga leido lai thir amman na tur bi ka ta na siam ngei po lo la du to kan om kha mizo namwal phona ani a mizoram hi christian rama in chal kan ni a chu chau chu nilavin khovela in khom tam ber kan ni anga campaign le camping po hi a war ber kan ni hialin arin om harna ni se kan changjing nangyang boka kan piang thar non on boka piang thar certificate hi in peta ila mizoram mishing omzat ai hian kan tam to hialang Mizoram Land Revenue and Settlement nuaya pas zong zaw zong hi bel khomin Mizoram ain azaw zok hial an tiang vel hi kan ni mai thei Christian kan ni na hian kan nun hi a khoidang lam zo loi mo ti mai tur ani reng mai hi nam van doi tak chu kan ni kanin bi chiana nga ya nun khoidang lam phak rin na dik tak kan nei atul tak zet ani si mui bul kurung lui chunga leichim tlo tu te zinga Aizol DC Nazuk Kumar IAS faklo thu social media alo langa August ni somni pathuma khan zana ruang thon chwa thlengin sai rangdin tharwenga wai me hola a verenga miklom ngai te eitur siam chome po omu mal manglo po kha ai ve theizel ti in an chodo lai thalak nen an ron pholanga disitan chuan ati tur rengalom ti tok an mai thei ani na chin po nge yang Nazuk Kumar hi Mizorama alo chwa hlima Higher and Technical Education Director da ani khan zirlai pol pakhat khan andu lo viawa khati lai khan keipu in Nazuk Kumar hi Delhi IIT zir chhuak ani awangin Higher and Technical Education Director chuan afit zoberang ti in chanchin bu a kazia kani kha Higher and Technical Education Director Khan kum khat che chau omin serchip disia son chau ani a serchip a po a han che thahle ni in an soi tun naya aizol dc tura ron son ani tamai po hi serchip lam chuan an ui hle an ti vai officer fel to ve khi chu tuklo rim an nam china mizavin tlom ngai na nei ve ang manglawa kan lo ngai rungut po hi adik chia bik lo vai fel tak chanchin ka shat hi chuan kumsang khajakwa somsari chawa mzp chanchin bua pulal buayan vai tha tia azia kha ka she chuak le zuk chin Nazuk Kumar hi IAS atlin kum khan All India ranking a po somnga pariatna ani a khamikum sang ni sompanga a interview a phei chuan mark a musang bera full mark zanni somsari panga a zanni pakwa a mu a interview chanchina zia hi internet a ka chiara mina mailo tak chu ani phot mai aizol di siatan po midiom takani nge yang a pasal IPS chu tuna hian na thial district SP ani bok vai officer fel kan soi hian mizo officer te an duai tabi khle kan ti na anilo namdang officer fakla kan soi mai ani mizo IAS IPS le Central Service athok officer fel tak tak an to chin tuna ero chuan All India Service le Central Service a mizo tling theiram kan tamang lo hi kan buai pui ta hle a IAS a phei chuan kumsang ni sompali khan mizo tlin hun ber ani taria Mizoram Sarkar po in Super IAS program siamin thapui athoa kaushan po in kanveibok engatinge mizo nulali tlangwal te hian UPSC buat sai Civil Service Examination hi antlin thei taklo World Class Education kha Congress Sarkar lai tang khan kan soi to chin kha ani a HSLC and HSSLC exam distinction a pass an tam tuala Masi anula ma hian an bauta duak mayem ni mizo nulali tlangwal IAS IPS le Central Service Officer chuan omni tur kan vadu tak em thildang soita ila tunlai chu sial hok la khui theitam zia an soilar hle chanchin thar puana kan lo sha dan chuan chingchi pa la khui thei tui siam na a an le sak don ti ani a alom om hle a ngaila ka soitum tak chu kan thlai thar engemo atam kan ti hian atam chung arei lo lulai thin hi ani
nikuma po khan sial hok la khui thei atam man ti a chief secretary kom chak kong pui bula son motor chunga da in anzwa china ma se atam chung are lo hle khosik asan viau chuan la khui thei hi eila anyam sot sot theya nikuma khan khosik sang ti niam nan la khui thei leitumen chief secretary kom chak kong pui kawapana khoilama ma la khui thei mu tur alo om to si lo mission veng lama a mial ma na ti in kapan phei zela ma se chu ta po chuan alo chuang lo kan thlai le thei thar te hi hun re lo te chung chawatan tam ni lo hian kum tluana le tur om theina tur hian ti dan a omangem la khui thei changa ni lo tuna hian tomato po awang khop mai aum chun po ke zikhat cheng za somnga ain anyam theilo engine nikalta pe ka chuan chan mari bazara ke ji khat cheng za somriat zuknia ni kuma tomato tamlai khan shalna shat tok lo awanga khama pe te kha a hiale nilom ni kha tuna chuan kar ngemuti chung chu tomato man atauta keiniang duang chuan du hle chung po in kan lengam tamang lo ani tomato ching tu te po hian hun rei lo te chung chawa tam nur tur nelavin kum tluana atam theidan tur kong hi anjong thiam lovem ni greenhouse a te kum tluana chin theidan a omem thildanga pakai le daila mizo tong lam thung le august ni somni pahni zone chanchin thar puana khan sumdong tu ti hi anron mangzau maya kan khovel ni atop hunin Christian labu number zali somruk panga a hian changni na bula sumdong tu in asum zong zong ti amang ve tlat maya he la hi ka du tak ani na chungin changni na tlar ma saber saklai hi chuan tui taka sak har sa ka ti sumdong tu tilavin sumdong ti hi atok hle BSI Noya Mizo Revised Version Bible Tour kan buat sei lai me ka hi chuan sumdong tu ti zong zong kha sumdong ti in kan thak vek to tunla hian tu hi kan mang war tama ma hloma zai tu ti thlengin kan mang tamai ani hi nakin luka chuan kal tu te po kan la ti ta ve ang mizo tong zui ta zelila me ni somni pathum ni lai ni khan Mizoram Legislative Assembly chu khom kha kan thlir ve a chief minister in le khapoi mo sang sang a chop chwa khan hausa karon le ye atita chena ni kha ani hi arpui angmain aron tuido ne mo kati man ti ti a le ti tongkam hi an man than anina in mizo tong man arem chang thawang karon phare ti emo karon chop chwa ke ti emo mangse adiklo na omin alang lo Assembly House a hian MLA te hian mizo tong ni lo an mang hnemma ma china mizo tong hi a thei china chuan man war deuh ni se sarkar thar lo din huna chuan le ti hi an mang zui to em lawang chu tunla hian mitam takin nei nga ti hi an mang war hle a nga ti kan manin abul lama nei mantel angai reng reng lo nga ti hi atok em nei kan mang do ani ro chuan nei nga tilavin nei tam ti zok turani seihlum ka nei nga tilavin seihlum ka nga ti mai atoka nei kan mantel don chuan seihlum ka nei tam kan ti mai zokang